bahawara long kaching thurjia sai ke deng ponje phan KarbiAnglong Thomas Council CM rong hang pen long e ke song. Land Compensation Committee seng det pen phirangkia mai kangni. Biriajo ingnam ingnar kilut pen kidu sojo pen sai chuti kiarat kema thakisum. Prangsi kaching hon KarbiAnglong ara doan la pen KarbiAnglongLIVE News Channel kelang ara doan a phasta me nilitum KarbiAnglongLIVE News Channel hin pen kardom na pager iglo kardom. Nangli beha be para hin la ansu si kang thurjia phan ninghang ma. Nangli News Channel a jakong pen beha nat ki prang do jia phan ninghang ma. Jong si ninghang lipute KarbiAnglongLIVE News Channel along humri igra warsai kemi choen ponik tha. Nangli beha long ki prang dun jia phan joy ke la pen ador jum hek pen nilitum along advertise avarsai longji. Labang so avarsai ki long jia phan humri ikha KarbiAnglongLIVE News Channel along angton pen kachini jia phan contact number 6000389738 9957606998 84730041157 lapen 7002121784 along humri igno. KarbiAnglongLIVE adaba bir talong penili sami beauty baby pinia bir tang ton pen arjuponik tha. Lakhain ko raphon nilip MEC constituency angkang arkoi phai ner keparni anarlo por phai kre hini apor malom koilamati durmia hithi ke kim tang hithia hem KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong hang deng pen ingpu cheng ponsi narlo sunia long along kaching thura dimalong damsi long e ke som pon la pen kangpu pon deng ponno. KarbiAnglong Thomas Council ke parlo angkang kadukawe constituency long inkora trok do. Laswang bong pen nilip constituency long ke pinning pen kadoka ve ning kan thong kep suse KarbiAnglong Thomas Council pen EMR pu ki pipon ka ve ne ahavar ru pule pudet sitame henguni bonta KarbiAnglong Thomas Council pen nilip havar aphan EMR pu le pek pon pedat pusita EMR pu ki pipon ahavar anta suse athe asonason nilip havar aphan kipaching pu ponjia phan non tovar dolong penchenglok Pinang an nilip hawaraphan RJ pachilar pon bom tanglo. Nilip constituency along MSC apurun hini MSC kachipalong dun theke non nilip MSC pobicharong pihendo. Alangli MSC ki man pen pinang an mithang nilip hawar kipa phi hup adim kipa chingthur pon bom asim bon pipon bom tanglo. Nilip constituency along hithi ke thenne lake koilamati durmia hithia phan kadukawe kikim market modernization and improvement program mate MMIP scheme pen hithi ahem kimi CM rideng pen inpu pon pangchengsi dukhora hidi berong along dukhora English ME la pen high school ahem kimi kangpu pon tiharu bostia rong tovar along eke sompon mirabheti pen rongbong ghat mukhya mantri unoto pakipat achani MMU PPNA po scheme pen nilip pen ha duar baguri rongbong ghat an chileng thor tovar PWD tovar kasilam jebhan long e sompondo bangso hut koilamati pen thangchirop kilometer cap atovar ta prabjin pen selam ponpo na pen nilip constituency long kijoi kelang mimi kenang sot puma thaponsi nongnam kache thangklong koilamati hawara long kido samilang solang sunalong ta team KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong hang pen la pen MSC pobicharong piatum langsung along bangsi sai keden ponangji doan kopi koson pensi klem ponangji ma prabjin pen pachumpong borjan konsensi pen lo sujurong phar ake hai nili phana pen phara teng pen kalang tum pen cheton pen skin pen teng on lo market set pen chenglok lajak pen tower pen chenglok dolong kenangji kenang sot laso aseng deng deng ponangji pu anujok ke som pen chenglok kang puan da di tum klem on lo laben ke ahin ahin tower kenang sot aseng dengan da pin skin deng pen lo laso teng pen si pinia kape ka sai deng gali public meeting gali ge rara phat alam cha ka teng pen bar ke klem ponji pura tum nilitum phan laso na chonung ria teng pen nilitum KarbiAnglong Thomas Council pen patir pi ponsi pini scheme borjan pen chenglok bukajan pen chenglok suru kothar pen chenglok diopani pen chenglok ladak nili pen chenglok penana konsensi dak pini anujok ke som pen chenglok tangku laso aseng ding si kenang
Koilamati pen Samson inti KarbiAnglongLIVE. Karbi Anglong aro land compensation amen pen pinaan arat kisung chichak nang theklong si lapen arjulong bomno. Lason si dongka mukam pen khironi lapen doyang muk anathu highway ke wang jalam do. Lasi bangso hawarlo ki duara tum lason kisung pen chichak jogji meni pu pen kedam tangani Denja hotel along chingrum si highway land compensation committee pomen irsi isia song amahang pathikpon. Bangso song amahang ki thek det pen phirangke tumaphan hangsi arkoni phai sir keparni adap por phai krisia por agriculture farm IB along phirangke amai pedupon. Highway land compensation committee tumahin pen longlia him pu bekatum compensation ki palong bek chia phansi kiseng pon pusi phirangke amai long than pono. Nilitum ke lang cari kampung ke lawa, lada kape katu nanti jauh hunde dan nanti non aku do tum stame IM tum stame CM tum stame asik kape tum stame laba nanti jauh hunde dan segini athe dah nilitum kado hobe rat apa sih ke klaim posi rat nilitum along le ada dumpo to war pun do tum side do nilitum dah last dah kapan ke kado tum stame non do pena do celang pen dah bang thongket bagolo tu la member tado bepen celang ke tum cek mai pon lo las ni tum bangke non ada jasa member la tawar pun do tum an tum stame nali tum anu ka prek khan stame nan ke dengu de pansi pachini iklo compensation committee la so committee bangke neli tum kheroni pen jengkha da wa duyung la pansi neli tum la so committee bang neli tum keseng iklo la si aja noi pusitame kupipi ma kachi ko ai pusitame neli tum hana par ju ponai la pen final alignment along pusitame neli tum la so compensation committee along na kachira dum la hayam neli tum handa neli tum ham nang ham ko nanji la pen neli tum handa aja da son pusitame transparent nang paklang ko nanji Khironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE. Lakhai si jengkha long chiri pharoi sira phokep adanga sona sai katikia hormu ingnama ingnar pana hok pia dimalong West KarbiAnglong District Congress Committee mate WKADCC General Secretary Sotro Singh Teron kahumri da Arkoi ni phai sir keparni lakhai si jengkha hawaralong West KarbiAnglong District Congress Committee mate WKADCC General Secretary Sotro Singh Teron humridam si sai chu tikiara ratum ingnama ingnar pen ki duk ki song kachitong aputhak jingki jithanda ka humridam hud lakhai si jengkha gaungura Laxman Chauhan pen ki pachini dona tengke katiki tang agi hu pen chenglok pharoi sira phokep bigha sose no katiki adin ingnama ingnar pen panahok piatlo Bonta Badu Racharya Songta humridam didetsi pipatenga sonsi alang nitumaphan inghoi pondo bangso jo halada ke do arat no ghi huwa khiti ke na hoka jo pinanga ning ki pung rimti chipak langpong la solong ning ke pathe damje phan pumathasi West KarbiAnglong District Congress Committee WKADCC General Secretary Sotro Singh Teron hi pen ka humridam si rara tumaphan aning pathe dikan Halapula khai si jengkhara tumpen ke pachini ke MSC Pawan Kumar Rai humridam de derajo hadakara tum pinang ananing kipung chepaklang rinti Bangso ka humridam asai along Jengkha Town Congress Committee President Suresh Chauhan Secretary Jengkha Town Congress Committee Radhesyam Pendanglok pinang an Town Congress ke thegi dinga tum humridam si kisung ki phwara rat maphan aning pathidika तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे 7 नंबर कपिली कॉन्स्टिट्यूएंसी का MSC सर जो है कि एक बार भी नहीं आए हैं देखने के लिए वजह क्या है उनका क्या हम लोगों से जो है कि दुश्मनी है कम से कम उनको आना चाहिए हम लोग का देखभाल करना चाहिए उनको हम लोग जिता कर जो है कि MSC बनाए वो क्यों नहीं आए कारण क्या है ना आने का कारण क्या है हम उनसे यही पूछना चाहते हैं कि वजह क्या है हम लोगों से क्या दुश्मनी है और मैं कार्बी आंगलोंग के CM श्री डॉक्टर तुलीराम रंघान जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप कम से कम थोड़ा प्रेशर दीजिए और हम लोग का जितना जो है कि नुकसान हुआ है मुआवजा जो है कि मिलना चाहिए Khironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE
Arkoi ni phai kre ki thomani taralangso KCS asai hemalong hacha ke kan ke talon ponjia puthak Arkoi ni phai sir ke pani ani kangsam por phai ke thoma por KCS asong pen mi thang asai hemalong phirangkia mai kang nipong phirangkia mai long KCS amai phu Chandra Singh Kropen lamthi ki pachinia tengke Karbia khaya longsi isi khaya rongaji pulote hacha ke kan phansi Karbi jutang asong pen hok pon Karbi National Festival lake hacha ki kan aphansi hok pono KarbiAnglong Thomas Council pen sitame Arkoi ni phai crepe pli pen crepe phoan hacha ki kanani bethik pono lasom thotsi Karbi jutang asong pen ke Arkoi chiklo ni phai crepe ke thom pen thom ke braisi an ke hacha ruilo kusi bachi thang pono lasila bangso hacha ruilong KCS mate Karbi jutang asong pen ke pachini lapen kachuning ripon ke Karbia khaya hamphang asong ke do an lapen ke adon tin sitame labangso hacharui kitalon jephan chuning pedo milur me thek pen chot sitame kitalon jephan pachini lo athe Karbia khailong hacha ke kanake lokhi lome kachurim kachubi labangso karcho kitalon arong ajilo lasila bangso lokhi lome karcho kitalon along abangke dhorom bangve political alam bangve ajara dhorom le rimajak political asong le chirip dun puta hacha ke kan karcho ke talon ki bi ponsi ke me lapen Karbi jutang asong pen ke pachini ponthu ke hacha ruisi don rap kachhumri ke theki dinga toma phan kachu phasai antame deng ponang puputa pachini pon Karbi jutang asong pen abang ke non ki wangji Arkoi ni phai kre ke thomani methang asai hemalongsi hacha ke kan talon ponpu lasila bangso asai long nang kachirap chitu dun je phanta pachini hacha ki kan lage Ladakh KarbiAnglong ki do akarbiatum det si talon chotji pukali KarbiAnglong pen angtana long rialong ki do akarbiatum antame nation pen hacha ki kan ki talon ponje phanta pachini ponthu para bangeni tum Karbi jutang asong hin ka matha pona bangke la Arkoi chiklo cricket home pen ha thong kebre si ana bangke la ka hacha ruilo sila bangso hacha ruilong Karbi jutang asong hin pen ka chingwai le pen ka chuningri bangal hello Karbia ke hamphang asong do an la pen ke adon tin sitame la bangso hacha ruye bangke katalon ponji phansi chuningri lo la bangke milur me thek pen chop sita ilitum hacha ruye bangke a choponang po ate hacha pulotang tela bangke Karbia khailong bangke lukhi lome kachurim kachubi labang so karcho katalon arong ajilo News report KarbiAnglongLIVE Pinya birta ke lapansi kang ton poniklong kartong